بنامدن و چند رونای تیوی دما خوش به بنرین هجا بویرین کدنا و روژه ده قومینه امی جوارد نوچین داویا روژه ده پیشکش بودیم. چالکیا گرفا برچی بونه یا لدیشی تجرید لسر ریبر اوجلان دوام دکن هف سروکا کجد لیلا گوان کو اف نوتو هشت روشن د چالکیا گرفا برچی بونه یا بیدم او بدور و گرده روشاوی ایدی خطر بویا ایرو دما کو سردانا شاندیا آشتیا نافنتوی ده گوان لسر هشیفقات او راکرن خوشخانه هر وحال آلیا کردن لوانیش پولیسین حکومتا فاشیست یا AKP ایریش چالکیا پارلمنترین هدف کرن. هف سروکای کجد لیلا گوون جبو شکاندنا تجیدا سر ریبر اوجلان 18 مجدار 2018 دست به چالکی گرفا برچیبونه یا بیدم و بیدور وگر کرد. چالکی ایرو دروجا خواه 98 دایه. هر گوده چه روشا گوونی یا تندرستی گرانده به و پرزگریک نون لی درده بن. ایرو اندام شانده یا آشیتیه یا ناونتوی به آرمانجا گوون زیارت بکن چون آمده. پشتی شانده گوون زیارت گر شانده یا داخوانی دا. دما داخوانی ده جبر روشا تندرستی یا گوون آن نباش بویه او جسر هش خواه چو. گوون یک سر جبونه خوشخانه یا هاترا کرن یکینه ین تندرستی دیار کرن که سر سنگاوی گران بو و او را کرن خوشخانه یکا تایبت. هزانین کو لیلا گوون را کرن باشا گران و رتما دلی وی تشوپاندن لی گوون تداوی قبول نکر. پارلمانتر و ریوبرین هدف به آرمانجا دروجا سدمین آبر خدانا هف سروکا کجد لیلا گوون ده گوون زیارت بگن جگلک باجارن کردستانه دست به مشکرن. پارلمانتر و ریوبرین هدف لوانیج آلی پولیسان و هاتن دور پیش کرن. پارلمانتر و ریوبران لکولانا ماراش دست به چالاکی رونشتنه کرن. پارلمانتران پشتی رونشتنا 4 ساعتان دور پیج و بندا پولیسان در باز کرن و دیسا دست به مشکرن. د چارچوبه شرمزار کردن 20 سال وگرا کمپل ناو دولتی یا سر ریبر اوجران اوج بو پشتوانی چالکیا لیلا گوون لشهبای مجلس مالباتین شهیدان چالکیک دار خستن هر وها لکوبانیجی مشا جوانی شورشگر دوام دکه کنگراستار جیش بو بداخوانی که بانک لهمو جنان کرکوش بو 15 ثباتی داکمن قادان. براساتنا سالوگر آبیستان آ کمپلویا ناو دولتی یال سر ریبر اوجلان لحریمین باکور و رجلاتی سوری چالکی تینل دار خستن. مجلس مالبتین شهیدان لشهبای چالکی اکل دار خستن. ده چالکی دا لسر ناو مجلس مالبتین شهیدان و تبدم اخافتن هاتن کرن. امرا و چیکر سر ریبر ما و دخواست اینگه بگل و ریبر آبو انجابزه بکن. لعب فکر ریبر آبو با گل حمویه. این نکان ما ریبر ما جهاز بکن. جبر کو معامله کی راستی د شخص ریبر آپودا ایرادا ما نتوا ما آزادیا ما چاندا ما هدف کرد. پشترا سینفیزیونا کات پیشکش کرن و چالاکوانان لأخافتنا ریبر اوجلان گهدار کرن. دوی چارچوبه یده مشا جوانین شورشگر الکوبانی دوام دکه. ده ساعتين سبه ده جوانان داخویانی که به زمان کردی و عربی دا و داخویانی ده و هاته گوتن ام وقت افگرا جوانین شورشگر کمپلویال دجی ریبر اوجلان شرمزار دکن امی حتی پیک آنینا سرکفتن و آزادیا اوجلان تی بکوشن. کنگراستار لسر مجار داخویانی که وشاند و افبان کر باز اثباتی ام بانک لحمو جنین جیهانی و هزین دموکراتیک دکن کو دا کبن قادان هر وها ام بانک لجواکا ناونتوی روی خسرین حقوق جی دکن کو زخته لسر دولتا ترک بکن دا ستمکاریا خالد جی گلن آزادی خواز نکه. به همان آرمانجل حلبی پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده گونه چالکیا گرفا برچیبونه ودا گونه چالکی لقادا شهیدان آبشا روجلاتی تاخ شق مقصود هات ودان. د چالکی دا اخافتن هاتن کرن کسین آخفین تاقاس کرن کو حتی ریبر اوجران آزاد نبه او دناوا چالکیان دابن.
چالکیا گروا برچیبونه یال باجار عموده جی دروجا سیسیان ده دوام دکه. روجا یکمین 110 روجا دویمین 225 و ای روجی 188 کس تفلی گروه بون. چالکگران تاقص کرن که برخودانا وان حیا شکاندنا تجیده و ازوان بکه. روجا برخودانه روجا سرکفتنه ایرو گرک امگش خودیل حوال خونی زندان آده و سرک آفو در کبن جلان حوالتیا حری راس بجنیر کریه بوی تشتی ایرو موت حرکتا جن ایرو ملقادا برچیبونه نه ام تشکتیا حوالا لیلا گوند بکن امش بو فاشیز ما ترکیه ام دبینا اشتریجی مینا اج فاشیز اجداگرکاره ترکیه جید ام دبینا ام تکوشیله بکن حتی ریبره ما آزاد بکن. برخودنا چالکیا اندامی مجلس هدف ناصریاز دروژا 85 ده هر وها لحولیر سلیمانی او شنگالیجی گروا برچیبونی به دورگرتنا کومین نوشی دوام دکه. از وستیامه لأز بهویمه کو گلی کرد بیجه بسه و عردو ازمان بهجه از بومه فدایی ری برابو از بومه ری حوالی لیلای ازی قربانا دلی گلی کرد ببم از زانم کو سری هردن و دیرو که جارکا دی بنویسن بتی پین زیران اف بشک اهل بستا ناصر یاگزه کل سر چالاکین گرفن برچیبونه نویساندیه یاگز ده البستا خوده پیامکی دده پشبو گل صبح پشمان نبه دوی زو بکوین تفگره و لدجی تجریده لدورا چالاکگران کن ببن چالاکیا گرفا برچیبونه یا اندام مجلس هدف ناصر یاگز آل هولیری دروجا 85 ده ناصر یاگز تاوی گروشا تندرستیاوی کتیا قوناخا که خطر جی چالاکیا خواه به باوری و بریارداری که خورد ددومینه گرفا برچیبونه لناوندان و نرتیا هدف یا هولیری جی دروجا 85 ده ایرو گرف جعالی کوما 43 و هاد دور گرتن هروها پشتگیری سازی و پارتین کردان آجبو چالاگران جی دوام دکه شانده کی پولیت بروی حزب زحمت کشان ا کردستانی سردانا چالاگران کر و پشتگیری دا گروا برچیبونه چالاکیا گروا برچیبونه یا بدم و بدور وگر یا اندام کوردیناسیون مجلس اشتار فضیلة توگجی دروجا 25 ده لآواهی کمله کارکرن مزوبوتامیا یا سلیمانیه به همان آرمانجی افشیست و دروژن گروا برچیبونه بردوام دکه چالاکی ایرو جعالی کوما سهودوان و هادور گرتن کوما سهودوان جی 4 کسان پکته و هر یک جوان جی پارچکی کردستانیه هروها چالاکیا گروا برچیبونه یا لناوندا باجار شنگالی دروجا 38 دومه ایرو چالاکیا گروا برچیبونه جعالی مجلس ناوندا شنگالی و هاد دور گرتن برخودانا استراسبورگی هر دچه مزن دبه برخودانا کجه هفته کانونا 2018 دست پیکری ببین او باوریه که خورد دروجا خویا پنجوین هنده چالگرین نامه جرای گشتیا آلمانیای رشاندن او بانگا داخوزا پشتوانیه جرای گشتیا آلمانیای کرن او خواستن بکوین ناوا تفگری. لستراسبورگی 14 کردستانیان دست به گروا برچیبونیا بیدم و بیدور وگر کرن چالاکی وان دروجا پنجو نهانده چالاکوانین استراسبورگی بانگ لرای گشتیا آلمان کرن لسر ناو چالاکوانین استراسبورگی یکسل کوچ جبورای گشتیا آلمان نامه یک نویسی کوچ ده نامه ده بانگا خودی درکتنا لداخازن وان این دموکراسی و آشتیکر و گد دوی حکومت آلمان و سازین ارکدار بلزگین بکوین تفگری ده نامه ده بالهاتیه کشاندن سر روش 8 چالاکوانین که تندرستی وان دروجا پنجو نهانده گرام بویه. تاوی همو خطریان جی حتی ما فیمروفان بکه و بن اولکاریه و داخازن مبیم جیانین و چالاکیا مبدومه. ده داویه نامه ده اف بانگ لرای گشتی آلمان حتی کرن. امجرای گشتی آلمان دخازن که پشتوانی داخازن مبکن و بوی اوی حکومت آلمان و همو سازین برپرس بخنا والف و تفگره. به همان آرمانجه چالاکیا بیدم و بیدور وگر آشیار خلیل لباجار نورمرگ آلمانی دروجا 19 آ مصطفى توسکان ال دیوسبورگی و یوسف ایبا لباجار تورنتو کانادای دروجا 32 دوام دکه.
Çalakiya şivan Aga Ogul û Sultan Yigît li paytexta Avusturya Viyanayê jî di roja 12 û ya İmam Şîş Algaler a Brîtanyayê jî di roja 5 de didûmin. Di heman çarçoveyê de çalakiya Kun Albajarê hêl di Sîmê Almanyayê di roja diduan de ye. Laliyekî din Dîwana Hevserokatiya Kongragel komploya pazdeyê Sibatê ya li ser Rêber Öcalan şermezar kir û bang li her kesî kir tevlî meşa 16 Sibatê ya li Strasburgê bibin. Bi heman armancê Kurdên li bajarê Stavropol a Federasyona Rûsyayê jî bi çalakiyekê komplo şermezar kirin. Li Sîdneyê li dijî tecrîdkirina Rêber Öcalan karê dîplomasiyê tê kirin. Rayedarê navenda Civaka Demokratîk a Kurd û berdevkêkenekê İsmet Taştan dosyayek pêşkêşî Parlamenterê Partiya Karker Paul Lynch kirin. Aliyan gotin, rakirina tecrîdê di heman demê de wêrê li ber aşitî û diyalogê veke. Tecrîd li dijî mirovahiyê û bêdengiya CPT jî nayê qebûl kirin. Ji bo şermezarkirina komploya navdewletî ya li ser Rêber Öcalan Kurdistanê û dostên xwe ji sê baskan ve ber bi bajarê Strasburgê Fransayê ve dimeşin, ji dehê çileyê ve meşa dirêj a li Maynhamê ber bi Strasburgê ve dibe hedefa zextên polîsên Alman. Bi rojana Kurdistanê û dostên xwe ji Almanya, Swîsra û Luksemburgê li seriya bajarê Strasburgê ne. Baskê yekemîn yê meşê bi pêşengiya tevgera ciwanên şûreşger ku ji bajarê Almanya Manehîmê dest pê kirî di roja çaran de ye. Bêhterî 105 ciwan beşdarî meşê bûn. Astengiya polîsên Alman ew bû ku li gel heldana posterên Öcalan û duruşmên dilsoziya bi Öcalan re bû. Çalekger ji ber êriş û qedexeya dewleta Alman neçarman bi meşvanên internasyonalîst re bi otobosê rêwîtiya xwe bidomînin. Otobosa çalekgeran jî hate rawestandin. Çalekger roja sêşemê li Kalarsorheyê jî bûn hedefa êrişa polîsan û ji ber êrişê 4 çalekger birîndar bûn. Têkildarî êrişa polîsan Kejedeke Ewropa daxuyaniyek nivîskî belav kir. Kejedeke Ewropa di daxuyaniya xwe da daxwaz ji hikûmeta Alman kir ku dev ji van nêzîkatiya xwe berde. Herwiha Kejedeke Ewropa bang li Kurdistaniyên li Almanya û Ewropayê kirin li dijî van pêkanînên faşîst ên Almanya dakevin qadan. Baskê duyemîn ê meşê yê ciwanên internasyonalîst e. Internasyonalîstan ku ji Luksemburgê meşiyan Strasburgê di roja sisiyan de gehişte Metzê ya ku bajarekî Fransayê ye. Internasyonalîst çûn serdana şaredariya Metzê. Çalekgeran derbarê daxwazên xwe de dosyayek dan alîkarê şareder de Olivîra Natalya. Di dosyayê de qala tecrîda li ser Rêber Öcalan zextên dewleta Tirk a li ser gelê Kurd, çalekî grava birçîbûnê hate kirin û hate xwestin ku Öcalan bibe hemwelatiyê fexrî. Baskê sêmîn ê meşvanan ji ba silê heta Strasburgê ye. Meşa dirêj alwir jî di roja pêncan de didome. Meşvan li dijî êrişên dewleta Alman, ên li ser saziyên Kurdan û çavdîriya wan a li Öcalan helwest nîşandan û gotin. Tu hêz nikare asteng bike ku ew bibêjin bijî serok apo. Çalekgerên ku sêşemê 20 kîlometreyî meşiyan heman rojê gêştin Colmarê ya Fransayê. Çalekgeran vê sibê dest bi qonaxa xwe ya pêncemîn kirin. Bi heman armancê bi slogana dem hatiye serî hilde tecrîdê bişkîne faşîzmê hilweşîne rêber apo azad bike, tevgera ciwanên şûreşger li paytexta Yewnanistanê Etînayê dest bi meşa sê rojan kir. Artêşa Tirkiya dagirker û cetên wê gundê Birçqasiyê navçeya Şêrawe ya Kantona Efrînê topbaran kir. Nûçeganên Ajansa Hawarê ji Herêmê ragandin ku artêşa Tirkiya dagirker û cetên wê gundê Birçqasî ku têde bi sedan malbatên Efrînê hene topbaran kir. Topbaran heta amedekirina vê nûçeyê jî dewam dikir. Têkildarî encama topbaranê agahiyên zelal jî nehatine bidestxistin. Qonaxa dawiya tunekirina çeteyên Daişê bi hemû hêza xwe dewam dike, tenê du kolan dibin tarîtiya çeteyên Daişê de maye. Nûçeganî me Hoşeng Hesen ji çeperên pêşên şer ragihand ku tenê 700 heta 800 metre dibin dagirkeriya çeteyan de maye. Çeteyên Daişê ji bo astenkirina pêşdeçûna şervanan Erebên Teqemeniyê û çeteyên xwe ku ji bikartînin. Çeteyên ku ji bo pêşdeçûna şervanan asteng bikin, her tiştê dikin li paş xwe gelek malbatên jî bicih kirine. Nûçeganî me diyar kirin ku vê sibehê çeteyan hêjmareke ji sivîlên weke mertalên zindî bikartînin. Ev sivîl jî piraniya wan malbatên çeteyanin ku anîne xetên pêş di navbera şervanan û çeteyan de.
لالیه کردنجی شهروانین قصدی لگوند باخوزا جورین دپویا که مزن آ چکان اینچتین داعش دیتن. بیرو تکلیان یا قصدی آ شاخات الحمیسه به شیخ الرسبین ایلین عرب یه نافچات الحمیسه را پانیلایک لدار خستن ده پانیلا که هاتا لدار خستن ده هاتا گوتن جبو پاراستنا دستکفتیان دوی هر کس خباتی بکم. ده پانیلی ده بداهان شیخ الرسبین ایلین عرب یه نافچه و فرماندارین قصدی یه حریما جزیری آمده بون. ده پانیلی ده بردف که فرمانداری قصدی حریما جزیری ثابت الجوهر آخوی ثابت الجوهر دیار کرکو اف حریم بسایا سازین ریوبریا خواستر و هفگرتنا گلین حریمی هاتنه پاراستن. روسپیان شی تقص کرن کو بسایا پروژه نتوی دموکراتیک همو کمپلین لدیجی حریمی تک چونه. شیخین ایلین عرب دیار کرن کو ددما کوچتین داعشی لبرتونه بونیه استخبارات ترکیه حول ده هیزک لشکری لدیجی قصدی او تواهی پیک هاتین حریمی آوا بکم. جه هر کسی تیخواستن کو ده همان خندکی ده به یک ریزی بسکنن. ده داویا پانلی ده شیخ و روسپین ایلین ده تل حمیسی داخوین یک دان رایا گشتیم. بریا هفدیتنا پوتین و اردوغان روسیا تکلداری روشا لادلیب دولتا ترکیه هشار کر. وزیر کاری دروی روسیه سرگی لاوروف دیار کر کو روژاوا سرکی هفدیتنا پوتین و اردوغان ادلیبا او وها گوت به تروریستان را دیالوگ نایی کرن. بریا هفدیتنا سروک روسیه ولادیمیر پوتین و اردوغان روسیه تکلداری روشا ادلیب دولتا ترکیه شیار کر. وزیر کارین دروی روسیه سرگی لاوروف بین پیشه خوی لیسوتوی لیساگو ماکوتره لسوچی کنگره چاپمنی لارخست. سرگی لاوروف دیار کر گروژه و سرکا هفدیتنا پوتین و اردوغان ادلبه و هاگوت. جهبت النصره دزدانی سرج سدی نوچ ادلبه. به تروریستان ره دیالوگ نابه. لگوری چافدیران ناکوکیه ناوره دولتا ترک و روسیه سر ادلبه کوربویه. دولتا ترک هول ده جبهت النصره بناوی رخستنه کنو درخه وان بخه ناوا کمیته دستوره. لالیه کی دنجی رخستنه ناونتوی آلیکارین خواه لسر ادلبی روستاندن. روزنامه The Guardian بریتانی دیار کر که کنترول کرنا ادلبیج آلیه چتین جبهت النصره و بخوره انجامی نینی آنین. یک جوان انجامان لگوری روزنامه روستاندن آلیکاری ناو دولتی لسر ادلبیه. رخستن ناو دولتین آلیکارین مروفی آلیکارین خوین جدبستان و نخوشخانهان لوی حرمه روستاندن. اندامی فرمانداری بریارگاه ناوندی یا هپگی باوس اردال تکلداری روشوین سرکین لکردستان و سوریه آخوی باوس اردال سیاستین دولتا ترکین لحرم وکه سیاسته که خطرنک بنافگر او لسر روشا لسوریه جیوها گوت گفا مزن آل سر حرمی او تواهی سوریه دولتا ترکیه داگر کر بخواه همو پرزیریکین سوری او تیده باکور و روشرات سوری جی تنی دکاره ده چارچوه که ده چاره سر ببه او چارچوه جی دیالوگه. اندام فرمانداری بریارگاه ناوندی هایزن پاراستنا گل هپگی باوز اردال تکلداری مجارین دروژه و کردستان و سوریه ده اخفی. باوز اردال سیاست ترکیه الحرمه و که سیاست که خطرناک لسر اولهیا گل الحرمه و دولت می بناف کر. سیاست حکومت آکه بیاب سرکشی اردوغان لروجلات ناوین لسر بنگاه عثمانیت دمشاندن. اردوغان مداخله همو دولت الحرمه دیکه جسومالی بگره حتی لیبیا و مصر و حتی دولت کنداوی سوریه و عراقی. اردال لسر گفین دولت ترک این لدیجی باکور و روجلات سوریجی افتشت آنی زمان. گفا هری مزن آل سر حرمه و توای سوریه دولت ترک بخویه. دخوازن مدل قبرسه لباکور سوری پک بینن. سیاست وان العفرینه هر تشتیتی نزمان. فرمانداری هپگی لسر تکریه دولت ترک و داعشجی افشیرو وکر. ادعاین اردوغان این شر لدجی داعشه جهت نازیه. جده 1014 حتی 1015 داعش لسر زیدتری 300 کیلومتر بسینورین ترکیه سرور بو. چما اردوغان و چاقه شر داعشه نکر؟ دولتا ترک دخوازه پکاته و گلین هرمه لدجی هف و کاربینه. باوز اردال لسر و مجارجی و حقود. نیوی قصده جگل عربن. بشه که مزن جگل عرب دناوری و بریا خواسر ده جه خودگرن. تشتا کل جرابلس و عفرینه دکن هر تشتی راوه دکه. هرمه ترک دکن. همو هولدان ترکیه لور تک دچن.
Endamê fermandariya biryargeha navendiya hêzên parastina gel HPG Bahûz Erdal nirxandinên xwe bi mijara Idlibê bidawî kir. Navbera Devleta Tirk û rêxistina Nusraya terorîst kurdîneyeke xurt heye. Rusya dikare bi hêzên demokratîk re li ser paqijkirina herêmê ji Efrîn heta Idlibê ittifaqê bike. Hemû pirsgirêkên Sûrî û tê de Bakur û Rojhilatê Sûrî tenê dikare de çarçoveyekê de çareser bibe, ew jî diyalog e. Kesên ji ber şoreşa li Şêladizê li dijî barergehên artêşa Tirkiya dagirker hatine binçavkirin, hîna jî nehatine berdan an jî darizandina wan çi nebûye. Piştî ku di 26 Çileyê de xelkê Dêrelok û Şêladizê li dijî bombabaran û komkujên artêşa Tirkiya dagirker serî hilda, asayişa dohekê jî zêdetirî 8 kes binçavkiribûn. Ji kesên hatine binçavkirin 18 kesên jî hîna dibinçavandine. Heta niha nayêzanîn ka 18 kes derxistine dadgehê yan na û malbata wan jî li ser rewşa wan bifikarin. Laliyekê din jî hate îdakirin ku bi destê asayişa dohekê de lîsteyeke din a kesên ku dê bêne binçavkirin jî heye. Çavkaniyeke ji herêmê ragihand ku di lîsteyê de navê 106 kesan heye û tê gotin wê werin binçavkirin. Têkildarî mijarê îdayeke din jî tê gotin di demeke nêz de wezîrek an ji rêveberekî dewleta Tirkiya dagirker wê serdana Başûrê Kurdistanê bike. Lewra ev binçavkirin jî ji bo vê yekê têne kirin. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan têkildarî bûyerên li Şêladizê Rodana axivê û got, tişta ku li Şêladizê Rodaya şoreş bû, ev şoreş ne ji bo nan bû lê ji bo romet û azadiyê bû, bila herkes jî vê fan bike. Endamê Komîteya Rêveber a PKK Duran Kalkan tevlî bernameya Olkadan a televizyona medya heber bû û têkildarî bûyerên li Şêladizê Rodayîn nirxandin kir. Duran Kalkan di destpêkê de raperîna Dêralok û Şêladizê ya li dijî dagirkeriya Tirk silav kir û kesên di encama êrişên Tirkiyê de şehîd bûn bi bîr anî. Kalkan têkildarî bûyerên li Şêladizê Rodane wiha got. Ya raz divê mirov ji vê yekê re nebêjin serhildan. Ya ku pêk hat şoreş bû. Şoreşa hestan bû, şoreşa têkbirina tirsê bû, şoreşa rabûna li ber hevkariyê bû, şoreşa qudbûna ji zihniyet û siyaseta faşîst qirker bû, ev şoreşa ruhê netewî, hestê netewî, şoreşa yekîtiya netewî ye. Endamê Komîteya Rêveber a PKK li ser gotina hin rêveberên PDK ya pêwîstiya me pinanê ji Tirkiyê tê heye, ev tişt anî ziman. Wî gelî qala nan avê nekir, wan daxwaza rometê kir, daxwaza azadiyê kir. Ên ku vê fêm bikin, wê bikevin nava coş û kelecanê. Ên fêm nekin, nizanim bê çima lê vê dinyayê ne. Lê bi rastî jî lê şûna ku xwedî lê vê derkevin, lê ber radibin. Divê rêveberên li Hewlêrê bibînin, gel daxwaza nan nake, gel şeref, azadî û yekîtiyê dixwaze. Duran Kalkan li ser iddiaên rêveberiya PDK û dewleta Tirk ku dibêjin PKK raperîna Şêladizê rêxistin kiriye jî wiha got. Dibêjin PKK kir. Rêveberiya PDK ji her kesî baştir dizane ku tirêxistinbûn û karekî PKK li wir nîne. Lê belê PKK têguşîna Kurdên azad dimeşîne, ên ku dilê wan ji azadiya Kurdan dixwaze, ên ku xwedî ruh û hesteke bi vî rengî ye, PKK dibihîzin, PKK bandorê li wan dike. Endamê Komîteya Rêveber a PKK Duran Kalkan dêdawiya axaftina xwe de vê bangê dike. Em bank li her kesî dikin ku şoreşa gel rast fêm bikin, dersê jê derxînin û li gorî vê jî helwesteke azadî parêz, demokratîk û yekîtiyê nîşan bidin. Namzetên HDP li Dêrsim, Amed û Mêrdînê xebatên hilbijartina herêmê birêve dibin. Namzetên hevşaredariya HDP gel û dikandar ziyaret dikin û ji hilbijêran ve jî bi aweke coş têne pêşwazî kirin. Namzetên hevşaredariya HDP'yên Çinarê şahiyek li darxistin. Parlamenterên HDP'yên Amedê, namzetên hevşaredariya Amedê, serokê giştiyê Partiya Demokratîk a Kurdistan a Tirkiye, rêveberên partiyan û gelek kes beşdar bûn. Konvoya namzetên hevşaredariyê de têketina navçeyê de ji aliyê şêniyan ve hate pêşwazîgeran û derbazî ber bi avahiya HDP bûn. Girseyê sloganên Çınar ya me ye û Amed ya me ye gotin. Rêkxistina Partiya Demokratîk a gelan HDP a Mêrdînê jî navça şermexê starta hilbijartinê da.
گرسیا کو لبر آواهیا هدپیا نافچه کومبو دست بمشه کرن او دکاندار او گل جی سلاف کرن. بینگاوا کاروانی زیتون ناکوش بو چاندنا 732 شتلین لحریما فرات و جزیره دست پیکری بداوی بوم. یکیتیا روشنبیرین روجاوی کردستانی، یکیتیا روشنبیرین حریما جزیره، یکیتیا نویسکارین کرد سوری او یکیتیا روشنبیرین حریما فراتی بینگاوا کاروانین زیتونی بسلوگانا امی جنو و گل ودن عفرینی دابو دست پیکرین. بینگاوا کو 5 سبات جقادا شهید آرین میرکان آکانتونا کوبانی یا حریما فراتی دست پیکر ایرو بداخوانیه که لقامشتو بداوی بوم. لگوری داخوانیه لحریما فرات و جزیره گورستان قادن شهیدان سازیان 732 دارین زیتونی هاتنه چاندن. جوان 366 لحریما فراتی او 366 لحریما جزیره هاتنه چاندن. لدیج پازدارین ایرانی ین لپاره ازگاه سیستان او بلوچستان جدیکه و باشوری روشلات ایرانی ایریشک بکات او 20 پازدار هاتن کشتن. لگوری چاپمنیا ایرانی لدیج اتوبیسه که هیزین سپایان پازداران ایریشک خواکوچی پیک هاتیم. ده انجام ده 20 پازدارین ایرانی برینه. تقین لنافچه جان علی لسر یا نافبرا باجری خاش او سنتر پارێزگاها زهادینی چی بوم. لگوری آگاهیین دست پیک هریکیم 20 پازدارین ایرانی هاتنه کشتن او 20 جی بریندار بونه. آلوزیا ونزوئلای بربکو و دچه روسیا هشاری دده امریکای کو تدستوردانه که دکاروبرین ونزوئلای ده نکه مخالفت ونزوئلای جبو پشتگیریا لإیطالیا قزنج بکه لرومای بوم. وزیر کاری دروی روسیه سرگی لاوروف دریا تلفونی ره به هفکاری خوی امریکی مایک پومپیو ره درباره روشا ونزوئلای دا آخویم. سرگی لاوروف جه روسی پشتی آخفتنا داخوینی داو گوت د داخوانی د لاوروف هشاری دای امریکا کو ته دستوردانه که دولت ده نکه جبر کو او بویه که قانون ناو دولتی به پیدیکم. لاوروف دیار کریه کو و روسیا ج دانوستاندنان رد لگوری ریگزین پیمانا نتوین یک بوی آمده بم. مخالفت ونزوئلای دول رومایی به سرک وزیر کارین در و اوین هندرینین ایتالیای رجویام. مخالفت ونزوئلای راگاند کو اگر پارتیا سوسیالیست نیکولاس مادورو جبو هلبجارتنا سروکاتی نو بجیرن جی او ج مافی وانم. بله بینرین هجن نوچن بین داویا روشه جی لور بداوی دبن اوام دبجین حتی سبا جاره کردن به بویر اون نوچن نوام لپیشیا و بین بینندنا بخیر و خوشیده هر شاد و بختار.